Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tiyago? Umay ka kumalaing kaduhan, sir. Saan ka kasapulan? Nagawid ka na? Kasta ka di. Di mo itutok ka na kapatid mo. Nalipata mon, ada ito'y tipaglay nga. Tiyago! Ibabanday ka paltog mo! Nakipay! Ano na ako? Urayan ka ni Jilukan. Sige, sumaran mo ako. Talaga adinak may laban ni Mayor. Itilaksid ti adon, ana itulong ko itilugan. Kadagit kamat aralista. Saan da kaya't di pumanaw? Nagsabat madlang ti dalan. Alexandra, malagip nakpay matlagay. Tagnagayang nga da ka dito. Amang sisiing kada kami. Asino kadatan ti ad-ad ti karbangan nang agtalinaad iti dayto alugar. Si kakadi amang daddadaol iti biyag ti sabawanan ka iti bain. Di nak mabalin adang ran, Emily. Gaputan na si Pau ko tilayat na. Pumanaw kayon dito. Di mo urayan adag iti tattao ti mang papatay kan ka. Nagbayag ka ni Jonag. Ano tinararamit mo? Basta drive ka lang. Awawagak ni Raul. Em sana sungsong patang. Cellphone na. Ti abanan bain a babae. Anya? Talaga nga adda dito ni Alexandra, Jeremy. Iso ka talaga dyan nakita mo. Apay di mo yung baga kanyak. Pinaltugan ta ko man. Nasakit tinakam ko. Diyak madla nakaibalas itinaramid na. Apay, tinangran na ka? Ngam agita kami tupay ka ni Alexandra. Saan amay may sati Allah? Nagsaritaan ni iti ka ni Raul nga urayan na iti opisina. Lukatang kirida mo. Amangan no adda dito na. Isila mo man. Nagsipngat. Awan matitaw dito unan. Nakaparabaw ti cellphone na iti lamisahan ko. Apay nga awan ni Raul. Sa dino, tinapanan mo. Timal na ti sitwasyon iti probinsya. Idi awan ni Emily. Ayon, balasan ka. Mariknak dayta. Umok gayam ti prostitusyon ti restaurant kan computer shop na. Ay, sapay ko mga rod tadanggan ni Apo Mayor ti Timag dagiti kalugaran na. Nagpaalilaw na kini Emily. Ay, puno dayta Alexandra. Ado, tinaalilaw na dito. Nanalinda, agsubli ang ijay syudad. Tapno ituloy mi ti investigasyon mi. Agandad kabalasan ka. Kasta mo't ngay bagam kini Darius, nga agan alat mo. Nagdanag kabayatan ti kaawan mo, Alexandra. Amo kami no kasano kapag mabalin mo asangon ni di probinsya. Nagdanag ka? Kano pa yung nagdanag ka para kanya? Di mo lang amo. Ano mabalin? Saklangin ko matimang trabaho iti trabaho. Diyak ngamin kaya't amadanglan ka. Darius. Alexandra, Sir Darius, agyaman at tada kayo na sangpatak. Naskan nga sasalita tayo, Michael. Agtugaw ka, Michael. Planuin tayo na lang, ti sumarunuad da nga aramidan tayo. Ngam sakbay na. Kaya't may amamuan. Disidido ka kadi amang tulong kada kami iti dayto nga investigasyon nga aramidan mi. Un, ma'am, nakasaganak. Anya titulong ang mabalin ko nga aramidan. Sarkan tayo ti balay ni Hepe.
Anya? Amok ang napagad. Ngam, kasapulan nga aramidan tayo. Asino kada tayo ti mabalin asumrak iti balay na? Ni Michael. Apa ya siya? Sa dino ti antikabsat ko. Sa dino ti pangbiro ka ko na. 24 hours nga awan ni Raul. Adamot pen nabili namang sapul kan kwa na. Ngam di dalata na sarakan. Isumot lagayam adi na sungsung batang ti awag ko. Awan mat nga ron ti sinyales. Nga adda puwersa ngay mo nagdito'y opisina. Kat no natakawan ko ma. Ado mo ti mabalinda nga alaan ang mabalin nga ilaw da. Ngam awan mat naksay kadagiti nangingi na agamit ko ijay. May samanan aburbur tsa da ito'y anapasamak iti kabsat mo. Pilpilitom lang ti mangan. Malmalpasa ko na mangan, yung sika. Di mo pa'y nakagudwa ti labay mo. Si Kamat, tila madmadlaw mo. Talaga anak ko si makamangan, iso anak ko tungak. Ni, adagbus po sinalugan di taruar. Lugan ti karo ba da jay? Bayamon. Nagkaparking iti sango ti apartment ta. Nasaan nakagrero? Lugan ni Ninong dayta. Ano niya? Ni Hepe. Ha? Adayta, bimaban ti driver. Oh, ni Ninong talaga. Katumayan dito eh. Anya ti ramidak? Inaklokatan ti Ritaw. Awisat nga umay mga. Manungal daw nga wanti kapsat ko. Udnun sa tiyanap ko. A pinatay da ni Raul. Adda ka di suspetsa. Dagiti dua nga agent. Isuda nga ta talaga? Saan nga ta? Ano Tiago? Awan ti basol ni Tiago ditoy. Ibagbagak lang dadda iti panunot ko, Jeremy. Ang pweso nga abnormal ti panagpampanunot ni Tiago. Ngam saan na maiturad apatayon ti bigbigbigan na adyos na. No pinapatay da. Apay nga ron, asaan ang mabirukan ti bangkay na? Agsaga na dagiti nga agent. No biyag ti inutang da. Biyag met ti pagbayad da. Dito yak pailangan underground kaglaman. Sana pailangan barbaran kami Boss Jeremy. Narigatan. Ang mga numamwa na siyak tinang patay itikapsat na. Naimbaglakit din. Tanalinis tinaramid ko a krimen. Lininisa ka na laing tidaray ti silid. Saan na namamuan ngayong kaliklatan ti bangkay na. Michael, apay saan ka nagtagtagari? Sir, awan mo't siguro ti makunam. Tamis mo asyak tinang ipakadakan ka kinipakit mo. Imbagakan kwa na akadwa nak amapan itibar. Napigsa ka talaga kan kwa na, tapi nalubusan na kaadagos. Uwan nga ron, sir. Agam, apa kasalamatan danagan ka? Naparta ka di unay ti panagpataray ko itilugan? Kaya't mo ka di ta inayadag? Ha, Michael? Ditirik na. Apay nga mga imanugot at armor na Michael ka ni Hepe. Awagak ni Sir Darius. Oh, Joyce. Nakawag ka man? Sir Darius, sa dino ti ayan mo ita. Adda ka kadimatan di tabar? Akadwa da Michael kan Hepe? Anya? Ada dito apartment ko. Apay ka di? No kasta, saan da ka nagas ni Hepe? Apay ko madagasan da. Awan mati nagsaritaan mi arumar kami ita. Anya? Joyce. Remor ka di ni Michael nakadwa na ni Hepe? Wala
Kuan, sir! Dinagas ni Hepe. Impakada na ang mapandakan mo agbar. Kuna ni Hepe, adagasan da ka. Isa nagtalaga ka dagos. Anya? Kalat nga mina nagtibayo ti barukong ko. Kasla dadakas na mapasama. Insardon ni Hepe tilugan dito yung nasipngat nga igit ti kalsada. Sir, apa yung insardon mo tilugan dito igit ti kalsada? Ada ka di dadaan na? Adala ang nalagip ko. Ada paltong anak kasalikan iti sikat na. Sir, Malagip mo ka di pay, idi impatarimaan ko kan ka ti computer ko. uwan sir, malagit ko. At nakitam a files. Saan ka di? Ada sir, awan sir, awan. Aniya? Uwan sir, awan. Agpudno ka, Michael. Pasutunan sa tipaltok na. Kani po sana, kanina ito yan. Kuha sir, ada nakita ka files. Nung Jacqueline katahan. Amok kami na personal mo na jay. Iso ajak pulos kinut ko kay. Wala nga parte ang mukha papapanan ni Hepe. Nuko na ni Joyce nga itay dapay arimorda Hepe. Nakadanon da ko man. Awan damot iti umuna abar anak anak. Siguro. At dada iti maikadwa abar. Kaya't ijay ti papanak. Loyal ka ka di kanya, Michael? Uwan sir, dakkalaw na itinaitulong mo kada kami ka ni Joyce. Sana magatadan sir. Iso akas talaw na matipanagbutan ko kan ka. Day tatipod no sir. Amo mat siguro ti kunada privacy. Uwan sir. Mamati akin ka, Michael. Katsapay lang ko ma. Tadi mo dadaelan ti panagtalagkukan ka. Agyaman ak sir. Ala, mapanta ni Jebar. I-treat ka ita. Nabang aranak launay. Kunak lakit din nupatayan na ko ni Nay. Balik mo ito amin na suli dahito abar. Yung awan dahil. Tumpang ko mga dada dito eh. Isudan ka dito surat. Dahil Chay, nagtugaw dahil tilingad ang namisahan. Jack ni Padlaw nga dahil dito eh. Paliiwag kita. Jack, maawatan! No apay anas kan pay lang, matayo ka. Sa anak nga matayo. Kaya't ko lang nga liwliwag ti sakit tinakam ko iti panagpukaw ni Rol. Sa dino ita ti papanam. Mamuam tulat ta. Iba tinakmanan dito? Kaya't ko tiyak may maysa. Lanwag analayang mo niya tirumbang nga aramida kadagiti agent. Anang patay iti kabsat ko. No iso naman tinang patay. Saya akam nga rutag plano. Gaputak kada segundo. Plan-plan wandamat nukasan datang amatiling. Sana ko na makaturog no sana ka makainom iti dayto yan troka. Talaga pirpiro kan ti bagik. Adong ti kayat ko. Sana ko na makontento iti basit. Nagmayat matkit di tirik na. Nakaragkragsak tirik na. Gago! Anya day chay. Damang bangag ko mga ayam itinakan ko. Sagon! Ni raw din nakatakdari taway ko. Saan? Nataykan! Pagtukan ka! Nataykan! Hatayon na! Good morning. Good morning, sir. Naladawak. Na-traffic ang namin.
Pinayapan kayo adwa. Gaputada na patigunay kayat ko nga ibagakata kayo. Anya dayta, sir. May papan kini Michael. Ibagayo, sir. No anya dayta? Saan nga trabaho kada kayo ni Michael? Anya. Manipod ita. Siya kon ti pagtrabahuan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, dak ka nakatulungan mi ni Michael. Dayta tipod no, sir. Saan kami na napintas ti panakilangan nyo kan kuana? Sir, panag ko na. Sana po... Agulimak kan, Agent Darius. Iso mismo tinang ibaga kanya. Rumbang akin na salita na kami kumapay. Sakbay ang nagdesisyon kayo. Pay lang. Siyak ti hepe yo ditoy. Siyak ti masurot. Sir, ayaban tayo ni Michael. Tapno mapanagnakan, nupod no dagiti ibagbagayo. Sana. Jakayat adumakkel pa iti gulo. Gulo? Ah, Kasanyo ko maamaadan iti gulo, sir. Professional tayo mat amin dito. Nalpasan ti meeting, imbaga kung tikayat ko nga ibaga. Ala, mapan kayon iti opisina yo. Kat lepasan nyo ti trabaho yo. Umil-ilatan tilubong para kadata, Darius. huwag nga ran. Ala, mapantay ti balay ni Michael. Saan asimrak itang ito? Kahit nasawan, saan na pinastrik ni Hepe? Makadlaw siguro nga imbestigarantan. Kahit ti pagdandanagak, saan na natalgat ti sitwasyon ni Michael ita? Oray ni Joyce. Mairaman man. Anya ti aramidan ta? Di tarumbang nga ibatan da ito'y Darius. Anya man ti mapasamak. Naskan nga ito lita. Aging ga amado sa dagiti rumbang amado sa... Anya na ito yan napasamak kan ka, Michael. Kasapulan na surutak ti bilin ni Hepe, Joyce. Isu ka dilangan di pagtrabaho am. Isuti ko na. Isodya ka mo na niya ti aramidak. Kadagiti duwa nga agent. Api asaan ka nga agpatulong katakwada. Binilin ako ni Hepe. Imbaga na limitado langan ti panakisaritak kadakwada. Anya. Diya ka mo na niya ti paramid na kanyak. Isungor uray langan ti bilin na. Ita, amukon. Nalawagan kanya. No apay akadagiti kalabas. Madandanagan ka unay. Ni happy gayam ti makagapo. Kakas lang nalukatan ti andagan. At dalakit din ang lukat dito Ken simrek iti unag. No sino ka man. Pagbabawiyam ti naramid mo. Inayadak ti umunag. Sana mabalin nga da sa baling nga umunag dito Awan ti makaammo dito alugar. Naulimak dito Ngem amok nga da nakastrike. Boss Jeremy! Tiago! Sikat si Mrat dito Kasarsarita ka, Tiago. Imay ko binantayan dahil ito paborito malugar, boss. Talaga? Hun, boss. Amok namin na di mo kaya tasarap kanti sa bali dahil ito alugar. Iso may ko binantayan. Nasaya ano kasta, Tiago? Iso ngay mayap dito Ta umay ko iliwliwag ti sakit tinlakan ko. Apay, boss. Anya tinapasara. Nagpukaw nga raon. Kat aging kita, awan ay. Dagiti duwang agent ti suspetya. Iso ti pagsaritaan ta ita. No kasanong idang apatayan. Namabalin.
Diyak ko makayati agsao, ta iso tibili ni Michael. Ngam Joyce, kasapulan, no kayat mo ama isalakan tayo ni Michael. Baybayan tayo lang kadinyag tultuloy ti kinadakas. Idin to takabailan tayo mataparmagan. Kasukat ti biyag ti asawa. Patib karam ti pakinakam mo, Joyce. Ita. Ibagam, no sa dino tinapanan ni Michael. Hindi nagas manan ni Hepe itay. Huh. Saan daan na ibagano sa dino ti papananda? Madanagan na kiti kasto yung mapaspasamag. No kasto yung adagasan ni Hepe. Tsaka mo no makasiplin tupay asi bibiyag. Dito ay tagbalin na working place mo, Michael. Ha? Kompleto? Nagano a computer? O sa mami na kayat mo. Modelo amin dagita computer. Uwan, sir. Kat di tada mata na mamuan. Asana kas karina ti kalidad na. At alayang may saba, nagakayat ko nga imulam dita panunot mo. Anya dita, sir? Agpating ka lang dito ay. Nurumwar kan umunig ka, kapkapan na katigard. Saan ka mabali na sumrek dita balay ko, nga awan pa malubos ko. Uwan, sir. Saan mo mabali na garawan ti may sabanag, no awan pa malubos ko. Dagito'y computer dito ay, palubusan ka mangusar. Kat awanan ti sabali nga ramidem, no di ti patrabaho klaeng. Nalawag, sir. Kanawan mo ti sabali ang makamo dito ay, uray ti mismo nga asawam. Kat saan ka nga kamkamali, no di mo kayat amapukaw mo ti asawa. Aday ka, Joyce. Sweldo ka amin day ta. Bilangam. Adadong di sweldo kidi. Sobra-sobra nga paiso. Inton bigat, mapan ka na grocery. Gatangam ti kayat mo agatangan. Anya ti kasukat day ti kwarta nga inted mo? Sweldok day ta. Pinagbanugak day ta. Sana ka maragsakan iti dayto eh. Ha? Tamo ka ti kasukat na. Tibiyag mo. Kan tibiyag ko. Joyce. Nasaysaya at lang nga nabasi ti kwarta maited mo. Tanatatalgad tibiyag ta adwa. Ananwan tapay dayto ino patayan da tamat. Ani ka ramidak? Nas ka na tong palag tibilin. Amo kadakas. Ngamawan ti sabali apat pilyan, Joyce. Iso asumurot talaga. Kaya't ko masursurod na diti wagas iti panagpaltok. Amok nga iso dayta ti paglaingan. Yak ba't sinorsoro da ito'y boss? Naruamak ngaminan. Iso kabisado kon. Pumorta, mapantay ti kakaykaywan. Mapantagan o, Tiago. Ha? Dayta ti kayat ko, boss. Di ka madanagan, Tiago. Ato ti bala nga intugot ko. Pulutanan tanto, dagiti mano panta. Wen, Mayat no si katikadwak, boss. Ala, mapanta ka ro din, boss. Oh, Darius. Oh my God. Dito yung nagtipagsaritaan ka. Wanyayan. Awit kon ti pagiwar na. Ang nakaipablaakan ti ibagbagakan ka baro a virus ti computer nga gwarwara sita. Basahan. Sigon iti dayto yung impormasyon. Talaga adelikado tinasaong a virus. Kabailan na adadaalan ti computer system iti sumagmamanulaang a segundo. Wad na dayta. Kat posible. Nga iti inaldawal daw. Kat adda ti baro arumuar a virus. Kat numabaybayan dayta. Napaspas ti panagwaras da. Saan anadakamat iti report?
No natakwatan dan no asino tinangaramid iti dayti a virus. Wanya rod. Iso marigatan da. Agasan. Uray dagiti di kalidad a computer dito pagilyan. Marigatan da pay. May sala ang ti suspetsak nga akin aramid manan iti daytoy. Asina? Tinagpiansa a hacker. Ni Raul? Iso lang ti akin amoy iti daytoy. Iso lang ti addaan kabailan amang parnoy iti virus dito'y Pilipinas. Talaga saan ngagsarsar ting dadyata. Wan nga rad. Wan gayam. Dito'y kan amangan. Mabiit lang tay sa ganak ti kananta. Manungal daw agtrab-trabaho ak dito yung baga ni Hepe magtrabaho ak. Sinurot ko amin dagiti bilin na. Manipod dito ayan ko. Matanawak dito'y sarming nga tawa ti dakkel unay a balay da. Apay na ta? Anya ti sekreto na iti dayja dakkel a balay. Ang trabaho akit din. Ang mga namasangkutan nak anak katak dito eh. Nariga. Ano yung tinapag nata, Tiago? Awan salamat mano kanta. Ditanat nga to ti ayan dagiti ayop, boss. Sabagay, pumunangal daw tapay lang dito. May ruwamak tumot lang. Agsatang ta, boss. At anak ko ti Jaman ta. Si putang ta. Sakti makamo, boss. Mayawit na rin yung ayop. At jay. Natamaan, Tiago! Mawan ko na lang. Iyawit ta, boss. Nabuyam ka diti damag iti TV? Anya day tadamag? Tinasarakan da abang kay iti asidag ti basuraan. Kat, nabigbig na ka din. Imbestigaran da pay lang. O sige, tama pa nakadagos iti opisina dagiti pulis. Amo ti resulta ti investigasyon da. Sige, Darius. Kat pakaamuan na to. Apaya saan ko ang makontak ti cellphone ni Jeremy? Nas ka na may bagakkan ko na. Anasarakan ng tibang kay ni Raul. Sa di na nga tinapnapanan na. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tsak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Kahit ang tibang kay ti biktima. Pudno ti resulta ti investigasyon ti Sok. Ti hacker da ito'y ani Raul. Kasano daan nasarakan ti bangkay na? Sigon iti damag, kinutkot dagiti aso, tanarabaw laang ti pan nakaitabon na. Kahit doa tamay ti paltog iti ulo na, tinanggibos iti biyag na. Kat ti pakas dawak, apay nga itala ang alimtaw ti computer virus. Kat manon nga aldaw anatay ti hacker. Amangan mat no naiwaras na pa eh. Sakbayan na tay. Posible. Ngam posible mat nga dapay sa bali ang hacker nga iso tinangiwaras iti kabarbaro a virus. Sige. Umanaw tapay lang dito morgue. Ngam, no adda sa bali ang hacker. Sino? Mayat kayang kaya ginom. Itinala ka nga arak. Napiksa ti tama na, boss. Wow! Naimas din to na pulutan ta. Isumot lagaya, makayat mo tiagyan dito eh. Kargaan na pa ti arak na tabasong, boss. Una, punuan. One, boss. Ibusan tati pulutan ta, boss. Mapantanto man na ganupan, Tiago. Adugayan dagiti maano man titoy. Michael,
Maturo ka din adagos. Nabannog ka kiti trabaho, Joyce. Kaya't konti agin na. Saan ka di ang mabalin ang pagsaritaan ta? Noan niya ti ipapaaramid kan ka ni Hepe? Saan na rumbang namamuham? Taapay. Pumatay ni Hepe. May turid ng aramidan dayta. Anya? Isong aguli magkalangan. Anya ang klase ti Hepe dayta? Anya ti trabaho mo talaga kan ko na. Ala, maturugtan. Saan nga tal na ti panunod ko? Aging ka di mo ibaga ti pudno. Aklunag. Mabut-butang akmat. Ngamawan si sabaling aramidan ta. No di ti sumurot itibilin na. Apay agas tayo matang tinagbanagan ti amin. Di ka nagsangit. Ar-aramid at ito'y para kadata. Para itibuk lang ta, pamilya. Panagrik na kat. Agpatinggan ti piyag ta iti mapiit. Joyce, saan mo asawan day ta? Dayta ti mapasamak, Michael. Dayta ti makit-kita ka mapasamak. Nakaturugan ni Boss Jeremy. Aton sa laon ay tinainom ng arak. Katalman ng timak. Kasla kaya't kumanan ti pumatay. Kaswat lang iti panaganap ko. Talaga bullseye. Nakaring. Naturog matlang. No patayag kita na ito yung tao. Nya ko mati maghanap ko. Idintutan o agbyag. Ikanak ba iti ado a kwarta? Kaslag pa daday ti kapsat na. Kaya't dakla ang apagnumaran. Tungkuan na. Paltog akon. Dagito'y aklase ti tao ti saan arumpeng agbayag. Itutok ko na ito'y paltog iti una. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jago! Boss! Naipaglakit din, tanailim mong kutipaltog ko. Anya ti raramidan? Maturog ka. Ura ka di pa ti arak. Maturog ang matahan, boss. Maululawak pa ilang Sana rin pagamatay kita ni Boss Jeremy. Ado pa iti pagnumarak kan kuana. Agparing tumungtan, Michael. Uy. Joyce, ni Sir Darius di masidag dito ay ayanta. Madamati misa. Michael, nas ka na makasarita ta ka. Kalpasan ti misa. Pagkikita tayo iti mga. Michael, di ka madanagan. Amin nga ibagam kada kami kini Darius ito. Datayo na ang atanlo ti makam mo. Michael, amo, nuan niya titarigagay mo iti biyag. Kasmat la kanya. Natal na biyag, ken natal na panuno. Ngam matungpal da kita, numakitinulong ka kada kami. Padar tibangan tayo ita. Mismo at ihepe tayo. No pagkaykaysaan tayo, ken anusan tayo? Kabayalan tayo ang matumbaday ta apader. Ita, ibagam kada kami, Michael. Anya ti trabaho ken kuana. Sir, siya tinangaramid kan nangiwaras iti baro a virus. Ano?
Iso day tatibilin na nga ramida. Ket, anya ti sumarno nga ipaaramid na ken ka. Diyak ka mo, sir. Nas ka nasurutag amin dagiti bilin na. Adang amin pantana kanyak. Malagip yung kadipay ti hard disk nga inlamang ni Jeremy. Anya ti posible alinaon dayjay a hard disk, Michael. Siguro, mabaling nga ta surutan na dagiti hacker. Adami ni jay dagiti programs na saan? Uwan, sir. Isa day ti rumbang abirukan tayo. Hacker lang ti mabalinda pang italkan iti dayjay. Natayan ni Raul. No kasta, posible anayakar iti sabali. Amang nga na maipaiman tumatlaan kanyak dayjay a hard disk. Busy ka, Michael. Uwan, sir. Apay natakalaat man na nasimrak diti pagtrabahwak. Anya man ati bagana. Onya, nagwaras ka din ti virus. Isuitan ti pagbutbut nga dagiti internet users. Uwan, sir. Natungpal kong tibilin nyo. Amom ka din o kasano kadakkel a kwarta ti mahak, babaeng dayjay ngay naramid mo. Saan, sir? Imposible adi mo mo. Computer ti trabahom. Diyak amo, tadyak pa inaramid, sir. Pues, nasken na sursuruam itan. Saan siguro mo't aday tati iparamid yung kanyak, sir? Day tati kayat kong aramidem. Sir. Amom ka di, numanwatawan na nagpalpalamaak kadagita hacker. Inananusak ti dimaw dawat kadakwada. Agam ita. Itatad kanyak ti tulbag. Bukbuko da kunti kwarta. Sir. May kaniwas itilintag dayta. May kaniwas. Siya ti hepe. Kabalag nga ulawan ti panhunot dagiti tattao. Anya ti kayat nasawan. At dangatakan kuan ti hard disk. Nakasaganan ti awitin ta gamit ama panagano, boss. Sikalangan ti mapan, Tiago. Agro-robot kamatan, boss. Ada pa panam? Agawid da. Ado ti asikaswag at trabaho jay. Ne. Kelat mo't na ta desisyon mo, boss. Kasapulan nga min, Tiago. Kaya't kung agbati ka dito bantayam da ito'y kalugar, ha? Day talaga yam. Okay. Payaban kanto. Inton kasapulan ka. Amay nga ka lang asing magbat, Jeremy. Makalawasak lang mata. Apay, anya tinapasama. Impay tabon kon ti bangkay ni Raul. Anya. Pinapatay dati kapsat mo. Sana po no dayta, Emily. Ngam saan pa'y nga amuno asino ti pimatay. Dagiti awanan ba nga agent. Sika? Sikan dagbalin a hacker? Jak marami dayto Amom dayta, Joyce. Tas ipod na sursurok ti computer. Inaramat ko'y tinasayat. Ngamita. Siya kon ti agarami di tidakas. Pumanaw tan ditoy. Umadayo ta. Mapantay di lugar yo. Iti awan teknolohiya. Saan data mapirukan ichay? Naited kon ti commitment ko. Kan hepe? Kada agent Darius kan Alexandra. Asino da kumangay no ikumparam ka ni hepe. Pag nanayunan mi ti persami atalo. Kat awan imposible, Joyce. Michael, tungpalam ko madagiti amin nga ibagamikan ka. Ti panagkunak. Adakan ko na ti hard disk, ma'am. Dahita ti rumbang atakwatan.
Ngamiti kalawat ibalay na. Diyak mo no sa dino ijay, tinangidulinan na. Nadagon gawin mo. Sir kam tibalay na. Ma'am, sana kas Karina. Nasgan ano sobrak ka. Ada pa malubos na. Sige. Urayong nga italag na kan katibalay na. Uwan, ma'am. Laglagi pa, Michael. Kasapulan tayo ti ebidensya. Nga iso ti mangipanaknak kadagiti alegasyon tayo kan kwan. At ti arak nga inumang, Jeremy. Sige, iti sumbatan. At ba nag-amapukpukaw, Emily? Ano dita? Nalipatam ka din ti hard disk. Ti hard disk nga impaydulin mo idi kan ni Raul. Mapukpukaw, itataawanan ni Raul. Dito mo, no asino tinangital kan na iti dayjay. Kunak man no insablina kan ka. Amangan mo't no addakan ka. Awan amok iti dayta, Jeremy. Sa dino warang ti pang biro kak iti dayjay. Sa dino! Adaman ng conference tayo at alo kada hepe. Kulak man no karaman man dito ni Michael. Saan na dinakamat? Basta yung baga na, talo tayo lain. Sa ganaan ta ti mabalin ang mapasamak. Well, kasta tayo aramidan ta. Awanan ti respeto ken kwa na. Napukaw ang aming pinsan. Agalap tayo pa iti ebidensya. Kat mabalin tayong ton, amay datagan iti kaso ni hepe. Dayta ti rumbang. Gapot ta awanan ti karbangan na nga agtali na agpay ditoy. Nangagakot na iti reports yo, Adwar. Kaya may pagag, nakapoy ti investigasyon nyo. Anya? Kasano ang maibagayo anak kapoy, hepe? Naglawag anang agyo dagiti reports ni. Kompleto kami kadagiti ebidensya. Awan ti pagturungan ti investigasyon nyo. Saan mo anaawatan dagiti report ni? Agent Alexandra. Nagalasmatan ti panagsungsungbat mo kanyak, Agent Alexandra. Awan mo dong. Agent Darius, iruwar mo ti partner mo. Diyan kaya ti parang bastos na kanyak. Dispensarin niyo, sir. Umay ka na, Alexandra. Rumorta pa ilang. Naglawag nga iso ti awan modo na. Di na amo ti mang respeto. Maawatan ka. Dito ka pa ilang. Sakti makisarita ken ko na. Palami isim pa ilang ti ulam. Ituloy ta, uray dudua talain. Wan, sir. Ngayon, kaya't ko alaw-lawagan. Kompleto dagiti reports ni. Kastamit ang dagiti... Agkalnagan, Agent Darius. Lipatan mo dito nga isyo. Sa bali ti pagsaritaan ta. Anya ti kayo asawan, sir. Kinasarita ka idin na may papan iti promotion mo. Ngam di nakingkang ka no. Kunak idikan ka, aday ta babae, timang perdi iti karir mo. Ni Agent. Danggan nakpay. Amok amin ti mapaspasamak. Amo, plano dakpay nga imbestigaran. Saan ka di? Malagip mo, idinatiliwan kayo ng agsisim iti aglawlaw ti balay ko. Amok dahi jay. Iso asandak ang mapaglibakan. Impaay ko ti oras kan panawan ko iti dayto at trabaho. Ita, pagdua-duaan nakit din tinaramit ko. Day tangarod kat. Basit langan a panawan. Maamuan tayon ti kinapudno, iti likodan dagito ang mapaspasama. Wan. Itapay tamalmalpasan ti investigasyon? Ha, saan akas kinihepe lang ang ti kabutan ko? Ad-addan at timibkar ti pakinakam ko. Gapo ka dagito'y ang mapaspasamak. Sayang lang yung dagiti prinsipyo na.
Sayang dagiti napintas ang narugyan na. No kaano pa alimakay. Isumat ti panangaramid na iti kalukwan. Nadamag mo idi kanya. No anya ti plano kalpasan daytoy. Jak idi nasungbatan daytoy. Ngam ita. Ammo kon no anya ti plano. Anya, Ibati kon ti profession ko. Tapno agbiagak iti natalna. Michael! Sir, adat dito eh. Talaga gaya masan ka na nagawid, ha? Imbagam nga minasa anak nga gawid, aging gasaan ka sumangpet. Kaya't ko dayta nga inaramid mo. Ngam, nabartag kayo samat, sir. Ano kayo no maklabasit? Oh my God. Papananta, sir. Di mo ka di kaya't ang makita, tiyo nagtibalay ko. Sige, kaya't ko, sir. Amom ka di? Ado dagiti umapapal iti balay ko. Kaya't da makita ti unag na. Ngamjak basta agpastrag iti sabali at tao. Sige nga ron, sir. Makita ka't lang ti unag ti balay na. Apay ko maabay jay pay lang a hard disk ti birukam. Mabalin ka mat amang reproduce. Saan a basta-basta dayjay, Emily? Wano saan? Mabalin ka mat agumatang ijabalasiw taaw. Ado ti magatang. Ngem na idumduma dayjay. At da amin ijay ti kasapulak. Kadama. Warwaram amin dagiti gamit na. Amangan mat no indulin na ijay. Milyon a kwarta. Ti mabirukan dayjay a hard disk, Emily. Dayjay tinangipay kanyak iti adu a swerte. Hangem ita. Awanen. Michael, noon niya man ti makitam dito di mo ipagbagan iti sabali, ha? Uwan, sir. Nalukatan ang tiruangan. Umunagkan. Ha? Wow. Unay na nagpintas gaya ma talaga. Nagpintas dagiti gamit diti salas. Kompleto, kan high-tech talaga. Kaya't mo ka diti aginan na. Mabalin dito salas. Sir, dahito ka diti misisyo. Dahito nakapicture dito Wan. Kan, anak yung mat siguro dagiti adda dito dua aladawan. Karupropam ti Maysa. Kan karupropam at ni misis mo dahiti Maysa. Wan, Michael. Ngam, ayan dagayam, sir. Apay asi kalaan ti adda dito dito ka pa lang. Urayan nag. Mapanak lang dito nga to, word? Uwan, sir. Urayan ka dito Agtugaw ka lang dito salas. Agbuya ka iti TV no kayat mo. Uwan, sir. Anya nga tati nakalamang a sekreto iti daytoy abalay. Nauli magdagiti naganak anapo kawan iti anak ababalasa. kaya't nasawan. Saan da nga interesado iti kaso? Nalabit ang mabutang da. Nasakit a panunutan. Ta iti laksid ti panangitrabahom iti daytoy. Kurang ti ipa ay asuporta dagiti masaknan. Talaga ang mabutang da. Ngam rumbang amaamon ti kinapod na. Saan ang mabalin nga agtultuloy ti dangkes nga aramid dagiti adda iti likodan ti operasyon? Saan dalos? Pagno ti kinuna ni Alexandra. Ti papanaw dito'y probinsya ni Emily. Nagsayan dagiti agtutubaw nga agwalang-walang nang runa iti rabi ay imbag mata. Anaadaan iti napintas a resulta ti panagrali dagiti naganak. Nairike pa ang dagiti negosyo da Emily ditawi.
Katsapay ko kasandan nga subsublipay. Ha? Sino nga yagtok-tok-tok? Ay, Diyos ka, kalaat man ang nagnervyosak. Sino da ita? Na, awan ba't ti sumumpat? Sapay sumipngutan. Ay na, matanaganak. Ay, apo. Numuna ta di na isardang tagtok-tok. Ay, inak man lalo katanan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sino ka kaday? Di na kamamo. Ngam kabisado. Ken amamom ti kapsat ko. Ni Pamela. Anya? Kamsat mo ni Pamela? Tinasingad agayam ni Alexandra? Ay, sige pa raw kumunag ka. Agyaman ak nana. Dante tinagan ko. Ala, agtugaw ka, Dante. Nadamag ko nga adda dito ni Alexandra. Iso ngay mayak. Pudno nga adda dito ni Alexandra iti. Taimay nag-imbestigar iti kaso nga igkamda. Ngam nagsublimot laang adagos iti syudad. Manon atawan tinapalabas. Sipod rin namas. Ken pinapatay dati kapsat ko ni Pamela. Manon atawan. Ngam jaklat na may waksi dito panunot ko. Tinapagtangkan ko na. Ay, Ket ita. Tabalasan nga dagiti anak ko. Jak kayat ama pasamak kadakwada tinapasamak kini Pamela. Anya nga arak ti kayat mo nga inuman, Michael. Agkita ka kadagita naka-display. Puro imported amin dagita. Uwan nga rod, sir. Siguro, nagngingina na kita niya. Michael, bilibak iti panagtrabahom. Nalaing ka talaga. Kat agtalagak unay iti kabalam. Isu Atoy, ti down payment ko. Nakaimpilok din para ba na isang anak. Aanya da ito sir. Lukata, Michael. Kat masigurado ang magustuhan. Nagado a kwarta? Nayunak tupay da ita. No agbaligi ka, iti panaghak mo. Sir, Imbilang kan akapamilyag. Kata mo, kasapulam ti kwarta. Saan ka diyan natakamat mo itinaminsan? Nga, agtadagsenen ti asawam? uwan sir. Pudno da ita. Pues, agtulog ka lang iti kayat ko, may paay ti amin at arigagayan ti asawam. Sir. Agam, ikang kay ti gundaway mo nga panunod. Narigat ba't nupilpilitan ka, Michael? Iso nga ikang kay ti gundaway nga panunod. Apay abimbangon ka. Sa dino, di ba ka lang? Saan ka makatulog? Mapanak lang dita salas. Michael, naibaga ti doktor, ang masapal a regular di pa nagpa-check up ko. Manulangan abulan kat agalaga ko. Ngayon, kawan pa'y ornong ta. At dapat ti gundaway, tapos makaurnong ta. Saan ta pa'y anak kabayad iti renta da iti apartment. Kastamat tan ti bili ti kuryente, kandano. Anya ti plano? Siyak ti mariribukan. Ala, maturog ka nga ro din. Siyak ton ti mga ipanguspunsan ka na kita.
Saan na ka makaturog amang pampanunot? Narikot ti sitwasyon mi idakan ni Michael. Saanan amar aramidan ni Hepe dagiti trabaho na. Manmanon asumrak. No sumrak man, agpirma laangan ka dagiti papeles kat pumanawan adagos. Wen nga ron. Mas ikikanan iti importansya ti illegal na trabaho na. Ha? Darius, isardang mo tilugan. Kasla amok ti babae amagmag na. O sige. Nimit Joyce na ita. Unag paiso. Joyce! Sa dini ti papanam? Dita klinik? Umay kan, aglogan kan ta itulod da ka dita klinik. Saanan? Magmag na akon. Exercise ko. Umay kakit din. Di tamot lang ang titurungan mi. O sige. Dakka lang ti tiyan mo Joyce. Iso ako sa bulan niya at ma-check up ka na yun. Hindi na makuyog ni Michael. Tata trabaho na. Sige, siya kung timang kuyog kan ka dita klinik. Kababain mo tunay. Awan ti rin ba nga pagdanagam? Amok no anya ti kasapulam ita. Iso asya kung timang kuyog kan ka. Umuna laangan ni Darius ija opisina. Nakababain kan ka, ma'am. Si kalangarodan tigim matang kadagiti vitamina. Pakanin nakpay dito ang restaurant. Ay na, si kakit din. Ay, mangan kakit din. Oh, aping agsangit ka matan. Kasalon ti biyag mi. Masya anak ka ni Michael. Ngam kurang matisweldo na. Kasalon ti biyag mi. Nagroon akat adanton anak mi. Joyce, Kanayon na kamadandanagan, ma'am. Diyak amunuan niya talaga ti sitwasyon ti trabaho na. Ma'am Alexandra, ibagaman kanya, nuan niya talaga ti pudno ang mapaspasama. Saan na madmadlaw dagiti office mate tayo ti putpud na mapaspasama? Nalaing kan nalimod iti panagtrabaho ni Hepe, sir. Kabala na kaluban dagiti mari nga ramid na. Kasita. Awan man ni Hepe. Ikan ako ni ti kwarta kasukat iti pananghak ko kadagiti credit card, sir. Saan mo ngawatan, Michael? Inik ka na kiti gundaway ang makapagpanunod, sir. Kat, nakasagana kakadingag testigo kontra ken kuana. Kwa, sir. Awan karbangan nang agtalinaod iti posisyon na. Rumbang lang amay kat matusa. Rabiin, ngamawan pa ilaang ni Michael. Diyak manin makontak ti cellphone na. Dahil iti kanayon ang pagdandanagak. Adanat parking alukan. Siripag iti tawan o asino dayta. Ha? Ni Hebe? Anya nga tati aramidin na dito'y balay. Iti kastoy nga oras. Mao din dito itagay ko, sir. Agawid ako. Si Kamat. Agat apura ka manen. Itatalaang manen ang nagkadwa. Sa bali di, kanita, sir. Nabarok pa lang ko, ma. Pura inal daw nga ginumta. O sige. Ibusan talaangan na ito. Kat itulog kan to niya agawid. Nagrigat ngamin ka da responsibilidad na, sir. Nang runa ta, mataan kami to ni ti baby ka ni Joyce. Anyaman ti mapasama. Patid karam lang ti pakinatan mo, Michael. Pasat aming ti biyag dagiti na duma-duma sa sakripisyo. O sige. Agi nung takit di, Michael.
Amok no niya ti kasapulan yung agasawa. Iso kayat kayo at tulungan. Agyaman ak, sir. No anyaman titulong ang maipaayo kada kami. Atoy. Awatem da ito agatad. Anjak madesisyonan day ta ita, sir. Awan pa ni Michael. Apay ngamin aser ti awag mo kanya. Ninong latan. Tamay sakmat aninong iti kasariwidi. Ninong. Mala. Awatem mo da itoy. Tulong ko kada kayo. Naska na may saganaan nyo ti panaganak mo. Kinapudno na, sir. Talaga ako sa pulan mi titulong ita ang panahon. Maawatak ti kasasad yo. Iso nga awatan mo dahil iti agatad. Joyce. Sa anak pala na sumra kita iti trabaho. Nasakit yun, Joyce. Agasam mo't namin. Parbangonan. Iti intulod na ka ni Sir Darius. Ado talaga tinainom yung arak. Intun bigatak tulangin na sumra. Kaduan kalangan ang mapa nagpa-check up. Nagpa-check up akon, Michael. Kinapudno na. Kinuyog nakpay ni Ma'am Alexandra. Kan iso pa yung tigim matang kadagiti en reseta da kanyak abitamina. Nakababayin mo't adon tinaitulong na kadata. Saan mo mo't na problema ang ti panaganak ko, Michael? Tapay. May itirabi inininong diti balay. Ano niya? Sino aninong titakda kamatan? Ni Hepe. Ano niya? May nangtad iti. Inawat mo tintad na kwarta? Ipilit namat nga ito. Amom ka di no anya ti kasukat dahil dyan nga intad na kwarta, Joyce. Amom ka di? Naturay talaga day tatao. Matagikwa na ti amin na kayat na, gapoy ti influensya kan kinabaknang na. Ado umawawag iti cellphone mo. Ni Hepe. Dahil tuyan ti pagbutbut na. Pilitin na ko nga garamid iti dakas. Ala, ibinsa-binsan letay bagbagap a business report ngay pagpanakal mo. Among Jeremy, umad-ado dagiti politiko kan negosyante ang mga ala ka dagiti escort service tayo. Saan ka kadi amaragsakan iti dayta? Naragragsakak pa'y kuma. No adda kanyak ti hard disk. Dayjay manan a hard disk ti pampanunutang? Kasapulak dayjay, Emily. Pag numaranton ti asino man nga kinigem ita, dayjay nga hard disk. Angam, kasano ta nga ron amatuntun no sa dino ti ayan na? Kan kasano ta amamuan no asino ti akin igam ita? Aramidam amin nga mom. Anya? Sukimatem amin ang mabalin na pagsukimatam. Mamuan tayo lang no asino ti akin igem. Apay, marigatan ka? Unak man no nalaing ka nasirip ka. Apay ita... Okay. Takwatak no asino ti akin igam iti dayjay a hard disk. Ikanak lang itinaan-anay a panawan, Jeremy. Di mon baybayagan. Magagaranak una yun ang mangigam iti dayjay a hard disk. Ukak dayjay, ket awan sa bali amang talikwa. May mga oras yun, sir. Papaayaban ka no? Agtugaw ka, Agent Darius. Thank you, sir. Sir, no meeting na ito kadwak ko maita ni Agent Alexandra. At dalang kayat ko amaamuan, manipod kan ka. Anya na ito, sir? Sana na simret ni Michael itangal daw. Kan di na matensong batan ti awag ko kan kuana. Ko, sir. Saan na ka di na ibagakan ka? Kaduan na ita ni Joyce nga pa-doktor. Kasta ka di. Wan, sir. Dahil tama tinakuna na kanya. Agent Darius. Amangan mat no adda may parparipirip kan ka. Anaamuan na iti trabaho na. Ne. Awan mo tikas na ang maibagbagan na kanya, sir. Sigsigurado lang.
tadakkel ti utang kanyak ni Michael. Utang? Nas ka nabayatan na dahil nga utang na. Ang mga no itatanaalan ang tikayat na ket aglemangan. Ha! Diyak kayat, akas tati mapasama. Anya klase ang biag na iti ang mapaspasama ka data, Michael. Makamudihan. Anya di kayat mo asawan. Itayakon ti biyag ko. Kasano kamin ka ni baby? Biyag ko ti kasukat tinawat mo a kwarta, Diyos. No, basta, isublim. Saan tapay matla nga kinasayan? Suruta kong ti kayat nangarawidag. Michael. Siyak, wano iso, ti matay. At dagamot gaya man dito'y pagtrabahoam, Michael. Nasapa kasi mangbad, sir. Sabagay, binagak ti gwardya. Ano umay ka? Pastre ka nakadagos. Amo mata no kasano ti kina-istrikto ti gwardya dito'y balay ko. Un, sir. Katrinugya akong ti trabaho. Nagsarita kayo ka din kini Joyce. Un, sir. Nawadwad. Jay impautang ko kenkwana. Sanak nga imutang ka na kayo ti kwarta, sir. Nangato mo ti pride mo niya. Di mo ibaga, di mo kasapulan ti kwarta. Saan ko asingren ti kwarta? Dati kinalain mo iti computer ti kasapulan. Nalawag ka di, Michael. At to'y ti kape, tapno makapagsarita ta nasayaan. Sanak matlangag bayag, sir. Marigatanak lang kami namang birok iti apartment ni Agent Alexandra. Isuad dito'y opisina yo tinapanak. Nasaya at mata dito'y opisina tinapanam. Ket siya tinakasaritam. Sir, umay ko lang i-follow up. No kasanon ti investigasyon da. Iti pan nakapapatay ti kapsat ko ni Pamela. Ni Agent Alexandra ti akin igamit ti dayta akaso. Wen, sir. Duada kini Agent Darius. Manunatawan ti napalabas. Ngamawan pa lang ti paglawagan ti kaso. Ibagakon kan katipod no. Kat sapay la kuma. Tasaan ka maklaan. Kaya't yung asawan. Nagaburanan ti kaso ti kapsat ko. Gapo ka di tamarigrigat kamilaan. Nabaybayanan ti kaso na. Kasta ka di ti kaya't yung asawan, hepe. Nasakit man na panunuten. Ngam day tatipod no. Anya? Nasakit na panunuten. Saan ka di? Dante. Nang runa, tanasingad agayam ti kapsat mo. Tinamnamaam ang makatulong kan ka. Iti kaso ti kapsat mo. Ngam pinaybayan na lang ti kaso. Anya? When? Ni Agent Alexandra. Ibagak kan katipod no. Kabayatan ti kadana ditoy. Awan, tinararamid na. No diti, nagdawat iti kwarta kadag iti politiko. Naduma-duma lalaki ti simursurutan na. Nababa klase a babae ni Agent Alexandra. Iswa sana may karitikas to'y klase ti trabaho. Jakla pagarupan. Jakla pagarupan na kastagayam ti kababalin mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Ngam, di ka madanagan, Dante. Mabiita na may kat ditoy ni Alexandra. Mangnamnamak iti kastaunay. Agsipot tagayam ti kapsat ko. Gayam. Mangnamnama ka, ababaan kini Agent Darius. Malawlawagan ti amin. May payan iti hustisya,
ti pan nakapapatay ti kabsat mo. O niya, Dante. Talpas ka din ti pa nagsarita yung kinihepe. Agawid akon. Jak kaya tinamuak manipod kan kuana. Ngam, inawag ako ni Agent Alexandra. Kaya't nakakano ang makasarita. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. May naik iti kaso da iti Pamela. Napukawan ti panagtalag ko kan kuana. Anya? Tapay. Jak la pagarupen. Dakas gayam ti aramid na. Sa di na kaya ni Manong Dante. Kunak man no urayan nak ako nam. Pimanawin. Sapay nagdardarasak ni Imay. Kaya't kumat ang makasarita. Nabayagan asaan kami anak kita. Agent Alexandra. Panagkunak. Kat adda na ibaga ni Hepe, kontrakin ka. Anya. Naibaga ni Manong Dante nga awanin apulos ti panagtaliknakin ka. Dahil takot, kalpasan ti panagsarita daki ni Hepe. Talaga di naksardangan ni Hepe. Aging gaadyak maikat iti posisyon. Di kagdanag, Alexandra. Lumtuad tumat lang ti kinapud na. Nga iti uray ka ano man. Saan ama po ka ti panagtalag ko kan ka? Nay, Dante pa raw. Nagsubli ka mat adakaos. Iti ipapan mo iti syudad. Nagbidotak na Linda. Anya ti kayat mo asawain ang nagbidot ka. Permi ti panagbilib ko kini Alexandra iti kabalan na. Ngam ibagakan ka nana. May samat gayam ni Alexandra kadag iti ulag iti ahensya pagtrabahuan na. Anya, ay sana putno da ita, Dante. Amok ni Alexandra. Di na maaramid ti mangluko iti pada na ataw. Di magasak lang dito balayo. Tapno ibagak da ita nana. Nadismaya ako nay. Nalaing ka talaga, Michael. Nahak mo ti credit card, tibak ng a foreigner. Nayakaran ka na kayo ti kwarta na iti bangko, sir. Kasta ti kayat ko, Michael. Maragsa ka na unay. Nalakaan na surok ti proseso na. Tainadal ko analayng iti hard disk na ipaimayo kanyak, sir. Uwan kayam, sir. Kasano naalayo da ito yung hard disk? Michael, jak kayat dayta sa lutsod mo. Jak kayat nga ulitin pa damagin kanyak dayta. Dispensaram la ko man, sir. Mas dawak lang amin. Ala, itod mo kanyak ti hard disk. May gamam lang dayta, numanghak ka iti account. Kaya't kalpasan ti trabahom, isublim kanyak. Atoy, sir. Atoy ti hard disk. Jeremy, di ka kumamat agungat. Awan ti mabirokak a dokumentos amang ipanagnak anayakar na iti sabali ti hard disk. Saan ka nagsardeng, Emily? Sana mabalin abas talangan mapukaw ti hard disk. Awan ngamin tinadakdakamat ni Raul kanyak. Anang italkan na iti hard disk. Diyak magdadamdamag kan kwa na. Tati pagarupak. Agalakan kwa na. Dagiti files na iti computer nga nararamat na. Amangan mo't no makita mi jay. Sa bagay. Posible nga agpaiso nga adda matakwatak wenno makita kadagiti files na. Sige. Lukatan dagiti files na, Emily. Amo ka da ka ita dito balayo, Michael. Domingo ita. Awan sa rakit trabaho. Sir Darius, saan na narumbang nga umay kayo dito balay ko? Saan na narumbang nga kita kan agsarita tayo pa eh? Anya? Taapay. Saan ka din nagkakadwa tayo? Ididay ta, sir. Sa balitan ti sitwasyon.
Ibilang na ko nakalaban. Michael, Sir, may sakon a hacker. Saan ko na malibasan data? Binayadan ako ni Hepe. Ngagbali na tao na. anya. No kasta. Pudno. Pudno amin dagiti atap tayo. Udno, sir. Binmak na ni Hepe. Kapo iti kwarta, amaw-awat na kadagiti hacker idi. Naan anay datan ni ebidensya. Ipilaan tayo iti kaso dayta a hepe. No saan na kayo amaunaan? Michael, anya ka diti kahit masawan. Adado ti amo ni Hepe ngamda kayo kani Agent Alexandra, sir. Amo na amin titaray ti negosyo. Nabayag ngay nadal dagitoy. Saan kami apaabak? Itayak mo itong tibiyag ko, sir. Katno bilang man siya ti matay. Pangasim ko ma. Iadayo yung ti pamilyak. Anya. Noanya man ti plano yung aramidin ka ni Alexandra. Aramidin yung itan, tana sa papay. Sakbay amaw di ti amin. No kasta, indulin ni Hepe ti hard disk abirbirukan tayo. Pudno dayta. Anya ti plano mita? Urnungan ta amin dagiti ebidensya. Umdasen. Tapno maipilaan iti kaso. Kontrakan ko na. Isumat lagayam akal na at ti babak nang na. Kat oray may sa kadagiti staff na. Awan makaiturad amang questioner iti kalla at apanagbak nang na. Dinadal na ti kinataon. Sana na kontento iti mauawat na asweldo. Kat nagdependar na ito eh. Iti illegal niya aramid. Tapno bumak ng lahat. Imbaag ta nakariing ka pa ay Alexandra. Wala na. I-review dagiti files ti kaso nga ta kanya. Ay na, amaok nga daw tar aramida nukas ta arabi ay. Iso nga inranak ti panangawag ko kan ka. Nana Linda, imay gayam ni Dante diti syudad. Malagip yung kadipay ni Pamela. Ay, dahit ako mamot ti bagakan ka balasang ko. Kinapudno na. Sakbay nga imay dita, dimbagas pa'y dito'y balay, tanagdamag may papankan ka. Ngam tirigat na, saan kami ang nagsarita? Ay, nagawid akas ta unay ti pan nakadismayana. Wan nga rod nana, kat tinasakit, ni Hepe ti mismo a kinasarita na. Kat dinadangal nak ni Hepe kan kwa na, iso anapukaw ti panagtalak na kanya. Ay, unayan. Saan pa'y analpas ti investigasyon? Nanayunan man ang ti problema ang balasang ka. Wan nga rod nana, siderat ko man ni Hepe, ngam binaybay angkon. Idanan milangan iti umno a proseso ti amin. Ala, agan ang nagkangarod a balasang ka. Agalwad ka. Tadi mo amaw. At itao akasangsangom. Kalaban mo gaya. Isardeng mo pa lang dito pa nagtrabaho, Michael. Lipasaklangan, sir. Uwan gayam, sir. Mabaling ka di nga gawid ka masapa ita. Apay nga gawid ka masapa. Di na ka di kaya tatanggayan nga ginom. Amo yumutan, sir. Agdadag sa ni Joyce nga asawa. Kaya deliver lang itay dagiti in order ta gamit. Babaan iti hinak mo a credit card. Uwan, sir. Kompleto dagi computer set, laptop, relo, kanda dumapay. Nakaragrag sakak, Michael. Mabaling ka di, sir. Agawid ka masapa. Nasa ukon. Nakaragrag sakak. Iso nga ginumta. Di ka matanagan. Dahil ti panagawid mo.
at dayawid mo ang kwarta. Malaksid no di mo kaya ti kwarta. Mabit lang tayo nakisaga na dagiti arak ngayon umenta. Amumatan, awan katulong dito'y balay. Tanarigat yag talag, iti uray asino, iti daytoy apanawan. Itataman lang nga na maadaan iti gundaway ang makapagsalita, Alexandra. Kaputa iti kalabas. Ado ti trabaho. Pasarahi awan ti gundaway ta ang makapagsalita. Wan nga ron. Ar-aramidam tamat ti trabaho ta. Ipanangas asikaso ta kadagiti kaso. Ngaman yan. Nagsakit a panunutan, Darius. Kay tilaksid kadagiti ado ang sakripisyo. Madadaol pa'y tinagan kan reputasyon ko. Di kagdanag. Agpulon tumot lang ni Hepe iti day tangar aramidan na. No saan la ko maadakas ti pumatay. Siya kun amis mo ti mang patay kan ko na. Di kaagsa ako maitigas na, Alexandra. Nasakit a panunutan. Nga masampol anatip karak. Ipanagnak ko anadalos ti konsensyak. Awan ti madi nga aram ko. Nagmayatag Bartek, saan ka di, Michael? Ni, adong tinainom yun, sir. Sige lang, aginom ka. No di mo kaya dato'y brandy arak ngayon inuman ta. Agpili ka lata, iti kayat mo. Gustong tinainom ko, sir. Nagrigat kat nga minen, no at asawa mga gururay kan ka. Di naklatultuladan. Agmay-may sa akon, iti biyag. Apay, sir. Sa dino tinapanan ti asawa kan dagiti anak mo. Nagsina kami kini misis ko. At iti pa nagsina mi. Intugot na mater dagiti anak mi. Ha? Nagsina kayon? Anyo ti raso tinagsinaan nyo, sir? Kwarta, Michael. Kwarta ti poon kan gapo ti pa nagsina mi. Di na kayat ti... lipato mo na ita. Diyan kaya ta pagsaritaan ta, ti may papan iti pamilya. Mas may ti kastoy, ti agmay maysa. Ala, kargaan pa iti basok iti arak, Michael. Nagdandanag ako na Michael. Kunak na saan kan nga gawid pa'y. Apay ko mamadanagan ka. Basit lang tinainom ko. Tapinilit na kami ni Hepe. Amo matan ti ugali na. Pampanunutak namin. Nga amang ano. No, salvage na kan. Si Kakit di man. Tila pang panunutam. Apay, jakla ka din kabalan alumaban no aramidin na kanyak tikasta? Agkatawa ka pa ilang. Kano dandan ikas na tinaramid na kin ka. Malagip mo iti inawis na kaama pa naginom. Joyce, naibagakon kan ka. Saan ngagbayag da ito'y nararamidin ni Hepe? No siyak ti matay. Salwadang ti baby ta. Saan? Saan mo asawan dayta? Diyak kaya't amang ngagdayta. My God. Agyaman ak Ma'am Alexandra. Sika tinagboluntaryo amang kadwa kanyak nga agkatang kadagiti gamit ni baby. Pakaragsakak ti mangkuyog kan ka, Joyce. Maala, umay ka. Dititan baby section nga agkatang. Tangay, babae tagbaling nga anak yu kini Michael. Bay amasyak tagpili kadagiti bada na. At si kapay ti excited ita ma'am nga siya nga ina. Wen, siyempre, excited ah. Isa di ka madanagan. Siyak ti agbayad kadagiti gatangin ta. Adamit pagbayad ko ah. Bay amon. Siyakon. Sige. Agpilitan kadagiti gamit ti baby. Alexandra, agro-uray ni Hepe di taon nagti opisina na. Para iti anya.
Meeting tayo kano atalo. Kalaat ngagpamiting, ngam kanayon matngawan. Isa ganam lang ang nagiti reports mo. Inaldaw nga isagsaga ng update na Darius. Isu tirumbang ama questionaran saan kat asya. May mayat no gastoy a surprise team meeting. Tapno maamuan ti agtrabaho, bueno saan. Sir. I-presentar mi kada kayo dagiti reports mi. Tapno awan pa nagduadwayo. Ti report ni Agent Alexandra ti kayat ko amamuan. Kanayon asyak ti pagduado am ase. Makadlawa kon. Ngam sige. Daytoy ti pakabuklan ti report ni. Oh. Kitain nyo. Agdua-duakan ka. Tambok at di mo aramidan ti trabaho. Asino nga takadata ti saan ngagtrabaho, se? Siya, wano si ka. Aniya. Naunaan ka, Hepe. Alang pa lang ti paltog mo. Nakapaturungan kan ka ti paltog. Alexandra, pangasim. Ibabam ko maday tapaltog mo. Ipagpakita mo lang ti pudno a kinataom, Agent Meneses. Awan ti respetom. Dakas ka, babae. Aganad kay ti panagsasaom, Hepe. Tamangan no agbalatat kan kadagitang nga ibagbagan. Kalpasin ti pa nagpa-ultrasound mo. Kinaduan na pa ni Ma'am Alexandra ang nagatang iti gamit ni baby. Kaya't ka kumamata kadwaan. Emawan oras ko. Sobra demanding ni Hepe. Maawatan ka, Michael. Saan lata maikat ti panagdandanat ko? Ala, kitaan taman kit di dagiti ginatang yung agamit ni baby kani Ma'am Alexandra. Saan na napintas dagiti mapaspasamak, Alexandra? Talaga nadagsan ti dara kanyak ni Hepe. Pagpupudutan nak akanayon. Anya ti plano mita? Kaya't ko adalusan tinagan ko. Tulungan ka. Sanan. Aramidak daytoy asisyak. Saan ka mabali na baybayan? Ag-partner ta, saan ka di? Darius. Isardang Muntilugan. Nakadanintan dito'y apartment mo. Jeremy! Umay ka! Umay ka, taday pakitakan ka! Anya data, Emily. Umay ka ditoy! Iti dayto files ni Raul iti computer. Aga nagkakwadak. Anya data? Amo kun no asino tinangital kan na iti hard disk. Asino? Among launay daytoy. Kabisadong na iti ataw. Ni Diomedes Zonar. Anya? Di mo pulos pagarupan nga iso. Saan ka di? Alam, ison ti akin igam ita iti sapsapulan ta a hard disk. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jack impagarop pa maaramid na dayta. Saan ka di nga iso ti Hepe? Apag serserbian da Agent Darius? Kani Agent Alexandra? Mas ka na may subli kanyak ti hard disk. Kaya't na nga tamat? No di na itan. Biyag na ti kasukat na. Naipusanak ko ni ti droga. Pero kan manan ti bagek. Kasapulak manan ti gumatang. Nga mawati pagkatang ko. Kan maysa. At ayo dito'y ayan ko ti pagkatanan. Kano nga tapayaban nakmanan ni Boss Jeremy?
Matuo ka na kon dito ay. Ha? Kasla daw or tilugan. Ha? Umuwarak dito ay. Simag. Mga no kalaban na kita. Umas asidagan. Umuwarak dito yung underground. Di paltok ko. Nasgan anak kasagarak. Ang mga nakit dinupulis na kita. Nakaulimot dito ya. Dagiti lang unit ibiliti mangag ko. Nalabit nga dito underground ni Tiago. Sana mabali na panawan na ti haydap ko. Trabaho na, timang bantay. Ang mga madalang itiaglaw lang ni Tiago. Isukot kar aramidin na. Madamadlaw na sumang petalugan. Aglemang. Kat simon na no asino ti umay. Tiago! Amok nga da ka lang dita. Rumor ka. Ada pagsaritaan ta. Boss! Kunak tuman. Ada ka lang dita. Ay, agyaman ak nagpasyal ka, boss. Agsarita ta analain. Boss, ada ka di manan ipatrabahong kanyak. Ada. Ket kayat ko apatayam daytoy at tao. Sir Darius, nakapasyal ka? Umunik ka? Saan ni Joyce? Damagag lang ng imay dito ni Alexandra. Awan, saan nga in may ita dito ni Ma'am Alexandra? Naudi ang nagkita, kan nagkadwa kami, idi kinuyog na kagimatang iti gamit ni baby. Kasta. Oh, Apay sir, apay abirbiro kam ni Ma'am. awan. O sige. Dahil talang ti kayat ko ang maamuhan. Joyce. Very good, Michael. Nakado ka man itangal daw itinahak nga account. Well, sir. Natong paltibilin mo. At dapat kaya mabidlang. Sungbatak to'y awag ko. Itaman pa nga daw mawag kanya. Kat, baro ano numero na ito eh. Hello. Sino matati ka sarita ni Sir iti telepono? Abrasan ka sumumbat. Hello. Oh. Di sinalpag ang caller. Di na mo no sino tiluklukon na. Sir, kaya't kung may palawagan ka, ada gito'y nahak kong account ket... Salpag. Umawawag ba ng ti caller? No awan ti maramid mo. Di ka mang disturbo iti sabali. Hello, Mr. Diomedes Zonar? Naklaat ka. Tamam mo ka. Saan ka di? Sino ka? Saan ka nagkatawa? Ibagam mo sino ka. Am mo nak. Hepe? Aniya. Michael, mapukpukang ni Agent Alexandra. Anya? Sigurado ka kadi iti daytang ibagbagam? May itay dito'y balay ni Sir Darius. Birbiro ka na ni Ma'am Alexandra. Madandanagan ka. Sa balin tagparparik na kanyak, Joyce. Uray siyak, Michael. Naturod ang babae ni Ma'am Alexandra. Ng babae lang na jay. At dalakit di dakes ang napasamak kan kuana. Abay ka di nagsardangan, ha? Talaga, adi ka sardangan. Aging ga iti di ka makisinarak kanyak. Ato ti aramidak. Katawan na pulos oras ko kan ka. Kasarsarita kay tinasayat, hepe. Siya kung timangim imbitar kan ka.
Kadkad ka pa lang. Tapay ko ma, ama kisinaragakan ka ha? Napatag ngamin unay, ti pagsaritaan ta. Saan ka nga mo? Tapay ko ma, ama kisinaragakan ka? Hepe, aday bagakan ka. Kat dungag ka, ana imbag. Tengat rabin, kaya't konti agina na. Tapno mo, saan a kumpleto ti hard disk na adakan ka? Aniya. Oh, diyan mo na ita hard disk nga ibagbagam. Adakan niya ti hard disk? Amas kompleto, kan detalyado ti linaon na hebe. Di mo ka di kayat nga iped ko kan ka? Aniya. Agkita ta. Tapno maalam ti ibagbagak a hard disk. Sikan ti agpili iti lugar. Apagsarakan ta. Darayaos, itaman pa'y nga imawag ka. Kumusta ka, baraw? Nana Linda, nakita yung ka din ni Alexandra. Ha? Ni Alexandra? Wala na. Doon niya daw ang mapukpukaw. Diyan ka mo no sa dino tayan. Ay, awan dito'y ni Alexandra. Saan kayo kumanya agulbod pa'y nana? Didak ko ang pagdanagan pa'y. Ay, Nadarios, amumat asa anak nga ulbod parok. Talaga nga awan dito'y ni Alexandra. Kan maysa, noumay man dito'y, sigurado adumagaslat ta dito'y balay. Ibaga nati umay na dito'y. Apay ako nam amapukpukaw. Hepe, very private dahi nang ipanam kanyak a lugar. Kaya't ko lang tagsigurado asa anak alukwen. Apay ko maalukwan ka, Hepe. Kas makita mo't. Awan apulos ti armas ko. Idinto ta si ka. Nakasalikad ti paltog iti sikat mo. Ita, tagdua-duaan nakpailaang. At the record yo. Hepe, may sakamatan kada kami. Saan ko namuan? No apay ang nagbaliw ti prinsipyo. Tinapatagita kat ti hard disk. Nagbidot ka iti tao nga inasitkam. Tawan kanyak ti bagbagam a hard disk. Okay. Ipakita kan ka ti linaon ti shoulder bag ko. Baran magustuhan. Iso ka di dahi ti hard disk nga ibagbagam. Exactly. Ay, sana ito eh. Kompleto ti linaon da ito eh. Oh. Awatan. Ngam, ited mo kanya, iadtakan ka a hard disk. Naibagakon kan ka ngawan amok iti bagbagam a hard disk. Idaldalan kon itinasayat asaritaan da ito'y hepe. Tadyak kayat nga agdang masakitan. But nga nakati, ha? Oo. Agtugaw ka, sir. Babae ti kasangsangom. Kastamot tan ti araramidam. Hmm? Oh, kas makita mo. Umaya ni serve to waitress to order ta. Agtugaw ka. Kat agsarita ta, ana iba. Naalam ka ni Hepe, jay hard disk. Saan? Ipilit na nga awan am muna maipapan iti hard disk. Anya, ti awanan bain. Imbagak payan kan kwa na nga agsinukat kami iti hard disk. Talaga addi na kaya. Pues, arami de Monterumbang kan kwa na. Jeremy, panag ko na, naaramid kon ti pasit ko.
Isok asikan, ti makaamukan ko na. Di ko nada, mamay sandak. Ha! Nagbidot da. Amo kape kaya ito da hard disk kanyag. Siya pa'y tilukwan da. Ha! Sino man nga tanda ito yung mauawag? Hello! Kumusta kan, Hepe? Sino ka? Ibagagot si Ken ko. Awanan tiya tupay aso. Sino ka, kurag? Itit mo kanyak ti hard disk. Awan ti panawan ko ang makisarita kan ka. Salpa kiti. Saan ta ka sartangan da ito ya? Partakak pa iti agpataray. Nas ka na makawid akadagos. Ang mga nuat namang sisim kanya. Talaga natangkan ti ulo day jay Hepe. Kunakmatan kan ka? Di na basta-basta itad di hard disk. Umay dito ni Tiago. Isun ti makamu ko ni Hepe. Di ka ang sigsigurado ka ni Tiago, Jeremy. Ngamin, saan basta-basta atao ni Hepe? Sa ita? Italak mula ang ka ni Tiago, dayja atao? Di mo tagibasitan ti kabalan ni Tiago. Laglagi pa. Adon, tinapatay na. Anya nga ta? No si kalangan na mismo timang papatay, iti dayjay Hepe. Padasan tapay ni Tiago. Interesado unay para iti dayto emisyon na. Magagaran unayan. Chief, agsarita tapay ko masakbay pumanaw ka. At dagam ka magamit-gamitin ko, Darius. Sir, kaya't ko amaamuan nyo. Ani Alexandra, kaya't mapukpukaw. Madanagan ka, mapukpukaw ti partner mo. Amangan, no simurot iti lalaki. Saan nakasta ni Alexandra? Di mo pa kadanagan. At sa bali mabaling, ngay partner ko kan ka. Sir, pagdua-duaanon dito apa nagpukaw na. Sana kita nakasta, Agent Darius. Imagakan ka. Awan pa kay naigak iti panagpukaw na. Kahit no saan pa lang ag-report, maawol. Kahit nasawen, isunti rason, apakay katanda. Agtrabaho ka lang, Michael. Katanya man ang mangag mo, di kan makibiyang. Uwan, sir. Aguli magkalangan, no at tatagitagdamag kan ka. Maawatak, sir. Ngam, oras siya. Dakkalabor-bor siya no apay anapukaw ni Ma'am Alexandra. Iso ti pimanaw. Siguro, mabain kapoy tinaramid na pa ng bastos kanyak. Sir, nasayat at tao ni Alexandra. Di mo ipilit ti rason mo, Michael. Diyak kaya ta kontra anak. Uwan, sir. Mamuan tayong tulangan, anatayan. Agin lalaing nga agent. Boss, lakayan da ito'y nakaladawan. Purawan da kitibok na. Adan edad na. Ngam di mo tagibasitan ti kabalan na. Hepe day ta. Sino ka na kami dad? Ano ti pinatay na, boss? Saan aday ta ti pagibasaran, Tiago? Namapatay ko na ito'y tao. Manutitin mo kanyak, boss. Tripliat ti ited ko kan ka. Ita ka din ti kaya't mo pa ng patay ko kan kwa na, boss. Plan mo manalaing, Tiago. Adalam analaing ti sitwasyon. Narigan, amangan maunan na ka. Amo konter aramidak, boss. Hindi pa lang. Nakasaganan ti bagay kiti kastoy a klase ti laban.
Nagagaya madakkel ti balay, dayjay alakay, ahepe. Nangato ti rehas ti balay na. Ket panagkunag, sana basta-basta arehas. Nas kanyag sipot a kanalaing. Kanas kan nasanda amadlaw agsipsipot a. Diyak ang manuan niya ti Aramidag. Taging gaita. Saan ko ang masarakan ni Alexandra? Oray siyak, sir. Madandanagan akmat kan ko na. Kadag ito'y namin kalabas. Nadlaw ko kanayon nga adda kasarsarita ni Hepe ti cellphone. Kat maminsan, kaslag subsuban da. Sakbay ti panagpukaw ni Alexandra. Nagririda pa'y kini Hepe. Saan ka madanagan, sir? Si putak dagiti gunay ni Hepe. Numabalin may ka. Alaan mo di hard disk. Narigat kon sa ngarami din dayta. Kastalaw na iti panagilimang na iti hard disk. Sakto lang may gaman. No day patrabaho na kanya. Nasken ang maipaima kada tayo ti hard disk. Sir, saan ka madanagan? Adan tulat tagundaway amay taray ko di hard disk. At baka numadmadlaw dagiti security guard ko. Akas lagsisim iti aglawlaw ti balay ko. Jak amo dayta, sir. Tadito'y lang unog ti ayan ko, nakasta nagtrab-trabaho ak. Namindua na kano na nakita dayjay, alakay. Mapagdua-duan tilangana. Saan ka di aninayo namon ti security guard mo nga agbantay dito'y balay mo, sir? Well, talon dagiti nalag agwardya. Tapos sigurado ti protection ko. Sino ti kalaban mo, sir? Dagiti awanan bain. Amang tartarigagay, amang tagikwa iti hard disk. Napatigaya ma talaga daytoy a hard disk, sir. Ngam saan da maala? Amo, nga dan isagsagan at ang adang amay busor kanyag. Ngam jak itulo, ang mauna adang. Dati, lakay. Isagdan mo pailaan day tatrab-trabaho. Madamati pa nagsibog ko kadag iti mulak. Bakit? At daguroray kan ka bisita, Mijay Balay. Bisita. Kaya't nakano ti makisarita kan ka. Nabayag ka no ngamin, asaan kayo ang nagkikita. Awan mo tinamnama ka bisita kita. Napatag-unay ti ibagana kan ka, lakay. Iso nga isardang mo pailaang day tar aramidem. Tain ka kasarita. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.